पाउजरी युम्पम उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरे भोट सोइदना कागदबा कांग्रेस की MLA तारा मंगा लेरे कांग्रेस ना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ओइद्रबा फावबदा सोंगसोइ सोइदना भोट कागदबा MLA तारा मंगा लेंगदना लेरे हाइना MPCC की प्रेसिडेंट N.Loken फोंदोकरे संगाइ फ्रोगदो लेबा मयुमदा ngasi nungthel पाउमी सिंगो नबदा नंबोल एसी की MLA सु ओरिबा N.Loken मथाकी वाफम मसी फोंदोकी बने मानहाई औकी बजाही मंगारम असिद स्टेट असिद BJP न लुचिंगबा लाइंगा कसिगी मतमदा लाइरबा मियामदि हाइनिंगाइ लेतना वारे पोसै तांगबगी जाइथेंग मरक्ता मियामना लाइंगा की मेकैदा करिगुम्बा खरा फोंदोकलबदसु फाबा पनबा तौदुना पाउंबी फावबा मखोइगी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतफिरे N.Loken मखा तारादुना हाई हंदक पांगथोकदरबा असेंबली की जनरल इलेक्शन असिदा BJP न मखोइगी मिरेप निफुदगी निफुंगा फावबा माइपाकनि आइना पंगलाव लाउजरबसु मखोइगी सिट मसिंग तारा मरिदगी तारागा तरु फावबदगी हेन लाइरोय सिंगी नागा ताबा मफम सिंगदा BJP न NPF ता हेंजनबा ngamloi हाइबो वफम थमलदुना मांगना हाई लागदुरबा मिखल असिदा सिंगी लमदगी BJP MLA यामना करकदबा लेते कांग्रेस की ओनति हौजिक फावबदा सुंगसुइ सोइदना कागदबा MLA तारा मंगा लेंगदन लाइरि हाइबो वफम फोंदोकलदुना करिगुम्बा सिट तारागा मपन जौना कारबदे कांग्रेस न सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होइगनी आनसा फोंदोके मांगना मखा तारादुना BJP की नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा जौना नेशनल लीडर सिंग लेफ्टना स्टेट असिदा लागलबसु प्रोजेक्ट स्कीम लाउथोपगी वफम दिल लेते आइगे असिगुम्बा चिंदा पंगलाउ लाउरगा थबकती करिसु तौदबा लेंगाक असिगी मतमदा ओइरिबा अवाबा फिबम असे लाकतोर मिखल मतु कांग्रेस लेंगाक लाक्तुना मियामना वारिबा असि कोकनगनी आइगे BJP दे लुसिंगबा चुंगसिना बलेंगाक असिगी ममिंग थोनदबता नतना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेदबना लेंगाक पाइमिनरिबा पार्टी मसेंदा नुगाइनदबा ओइ असिगुम्बा फिल्म असिदा NPP NPF अमदे लेंगाक पाइबदा याउमिनरिबा पॉलिटिकल पार्टी अमदना लाकदुरबा मिखल असिगी फल लाउथोकलबा मतुंगदा अमुखना लेंगाक पाइमिनगनी खंदे आनसु N.Loken फोंदोके अनौबा सही लिसिंगनी कोनिथोइना लाकबगी रोइनना कांग्रेस लेंगाक लाक्तुना लमदमसेगे फरु खुदिंगमक नुंसी चानन लेमिनादुन इंगतप्पा अमदि चौखट पैरमदम अमा पुरकलगनी आनसु माग्यानो बसही की जायफा पाउजेलदा फोंदोके नागालमरोमदा लाना उहन बसिंग पारा तंबीरसी ए सरदा लाकदुरबे स्टेट असेंबली की जनरल इलेक्शन दा नोपी अमदि जुचिंगबो सेन लेरगा सिन्नबा यापदुन उहलिबा मियोइसिंग असोबा पारा तंबीरसी माइथिबा पीसी आइना BJP स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट ए सरदाना मणिपुर की अमदि जुचिंगदा अपील तौरे BJP की स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर ओइबदा नतना नवरिया पाखंग लापा केंद्र पार्टी सिगिन डंडिंग कैंडिडेट ओइरिबा हानगी MLA RK आनंद की आइगी इमुंग BJP की इमुंग कैंपेन हौदोकबग लोइदना पार्टी की फिरान चिंखलबकी थौरममा ngasi kwagethil akam lekai dleiba maki mayumda pangthokre tharomadu tinkiba miam maruidana pi amadi jutchingda thamoi sengba appeal tauraduna BJP state unit के president A Sardana hai lakadurbe state assembly election asida nupi amadi jutching asoba role lai nupi oibi ima event sing puzal sengjaba minungsi chawba kathokpa harba kunsing asiba senna leiraga sinaba yabaduna waliba music lakadurbe assembly election da asoba para thambidana maithiba pisi ana phongdoke aige isa afaba mi oheningi aiduna isa semnaba mabuk thanaba nongan badagi khwangset chelaga khoirman kaithil da tongan ba hiram ke da saruk yariba ima singna sel thonggi lamda culture ge amadi rajniti gi lamda asoba daita lawribane india da saktak padanatna prithivi da saktak riba music ge manungda manipur ge ima haiba nupi sing khwadigi awhangba thamnarebani aibo wafum e sardana phongdoke nupi sing na maza masu afaba mi ohenaba mabuk thanaba amadi afaba manipur ohenaba thengna ki balan bamado handak lakadurba assembly election da thengna ba darkar lai hainasu e sardana phongdoke manipur gi jutchingi matang da faladuna e sardana hai center amadi state da leiriba BJP na luchingba government na jutchingi policy semdana focus toriba maruiba scheme singi manungda startup stand up Boget for local amadi Fit India Jauri judging book matik chaba mathauna leiba India ama Manipur ama purangnaba focus piriba Prime Minister Narendra Modi amadi Minister and Biren government abuk lagnana bkhonabada nupi abadi judging na soba daita lobiu aiba wafam esardana phongdoke BJP government amukhana puraklagadi ngasi oriba Manipur gi fibum asida khena chawkatpa santi leiba Manipur henba ngamgane Nauria fakang lakpa kendra dagisu BJP ki matik chaba MLA thagat pituni hena chawkatpa Manipur oinana bhone minasi ana sumhana phongdoke
Nauri Fakang Lapagi BJP intending candidate Aduga Hanagi MLA Argana Hai. Aigi Mung BJP Imung Haiba campaign si Kendra Sigi Wenangasi Autopane. Sandaramadi State River BJP losing ba government asina Paikaliba deployment scheme project kya Paikaliba asina Miampo. Kayam nung sina taubiri Haibatu Tagi locally scheme project kada yaure kayam na mai fakle abagi report card puraga jumthong kodingda. Campaign chatbani abo wafum mahna fongdoke. Government na miyam gi jaifana ba transparency leina thabak tawriba asida miyam dagi afava response phangba ngambase mai fakpani haradun arkan na hai BJP no lusing ba government mathamda sanja thumja ki oiba scam amata thoktaba made chingnane oiba thabak tawdaba si sakthok chaba phoge miyam na government na sida thajaba thamli miyam gi kholok tabo miyam gi thabak tawba party di BJP ni aina arkan na phongdoke lakadurba election na sida party na Afava Puxil Sangba, morality wangba Miamgi, Kanjaba Mu the ticket, Sweden Pirakani Habigi Tazabale. Pangtokadoriba election as in a Manipur Gitungi, Libagli Padabada Afava Sasan Puranganava Afava, leader Kananaba Honabada, free and fair when election, when Bapami Ipo Wafum Hanga Fondoke. Campaign na Laina Hector Sandokadaba Nate. Status the BJP na election campaign Tauraga Miamda, COVID-19 gi Laina Asi Hector Sandokan Gadavanate. Laijada Sidi Miamna Laigak na Piriba SOP Singasi nga Satminaba Matamda Irai Lai na Mighty Pibangam Lagani and a Works Minister DS Biswaji na Fangdokre. Taxing District ki Tongjok the Handicraft Development Corporation Limited ki Makada Nauna Sava Comprehensive Development of Terracotta Craft ki Kaman Facility Center Amadi Langmaidong Talaiba Langmaidong si Develop ki Block Office Sangaba ki Tharumda Mataki Wafamase Minister Biswaji na Fangdoki Bane. Minister High State asida COVID ki anova variant lakpadagi lengang na lokaliva section tawrang asida lekai kharatagi election campaign dagi komthokpu oina uba amadi BJP na laina asi miyam na laigang na piriba SOP sing ningthi na ngak na ba amadi matam chana vaccination tawbada kiningai oide BJP ki maikai dagi su election ga mari leina na pangthokpa thawrum kudingmak laigang na sing liba SOP sing asi ngang na chanaba akan babautak piri abo wafum thamge makatarakba atopa pau amadana School ki gate teklak padagi nupamasa ama sire. Uttar Pradesh ki Bareilly district ki Barua Husainpur Khunda leiba government primary school amagi jot ki gate teklak padagi. Sahi daru kata ngari nupamasa ama sikre ana senior official amana ngasi fongdokre. Government ki program amagi makhada gate adu sahi asik October da saki bata ngari bane. Official tu nahai ki akhidas ko nupamasa adu ngarang nubit jong pamatungda primary school adu ki manakta sana tu na leiringeda gate tu kanghok na teklake. Gate aduna Nansen Kibadagi Nupamasa Adu Kodak Siki and Sumagna Fogdogle. Subdivisional Magistrate Azoy Kumar overhead Aiki Tadok Aduki Matanga Housing Ticket Pagi Tabak Satare. Maralemba Amatalem Tava Tauroi and Supongdolatuna SDM Nahike. Like a Drabanopamasa Adugi Imung the government Pipayaba Mateng Piragane. Lamchaluba Laitabasu Omricon positive oire. Miyam marakta Omricon tam na tam ni hengalakle amadi COVID sample chama tara mangagi manungda cha tani pho taruki changda anoba variant asi yamna thuna chandurakle aina Delhi Health Minister Satyendra Jain phongdokre manhai graded response action plan for COVID-19 ki charuga moina infection chandurakle ba asi laksinana ba akan bamongda thabak tawri amadi Delhi Disaster Management Authority DDMA na hena akan ba athing ba thamna ba phirep loragani haike Delhi hospital sing the coronavirus ki patient sani Leiri sample chamatara maga genome sequencing tawda chadani futaru ki changda Omicron jawba thengnare masigi missing asida mapal lam chalbagi wari leitaba missing so jawre taseng na harabada variant asi community da sandorakle haina minister na aike manhai Delhi hospital sing the coronavirus ki case sani Leiri masigi manung the city asi gi chama supnani yawre Delhi the hospital the laying to the ladybug COVID patient sing manung da chama tara mangadi symptom sing jawde makoi mangchuna thaurangi oina hospital sing the thambani aina jen haike Delhi health minister na rang hai airport the test over the negative or ba international traveler kia amanavit khani ki matung da COVID positive or pa yaure harba matamasi makoi gi imung manung sing da sandorakle aina magna haike DDMA nangrang COVID ka mari leinaba athingba asi yellow alert ki makada makha chatana lemna kre amadi makada ba athingba lagrang da authorities in the field masi kumni angselagani aige yellow alert haiba asida namidang curfew school umso college tingjin ba dokan hangduna or even basis the non essential items sing jon bagi ava piba
metro train sing amadi bus sing da capacity gi tangkai phamba ihan bahai ke arubeda content sing asigi maru iba pau khara asiba pau tamjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiriba panamak pathaga jari channel asin atomda kanarabadi subscribe tawbidribasana subscribe tawbirum baloinana like and share tawbusu kawbigan namakpo amuk hanna thaga jari